Namaki, na VEITALATALA MOSIMOSI. Godingo mirotiko na VitiFM. Au wagatulaw ki vitiraramba nongu Serekali membo Ulutaga. Membalete na turanga binaka me usoti ni udhawiadha. Rosabolo karuni o kotawa tinikadiwa lima walu kotando ki wurawura. Sama ia sebataki kede no muito utua. Tinikatolo ni me ronondolo rosanga bolokaba kautani kena no mumbola na kalunga ekila na nonda tikini singa. VEITALATALA MOSIMOSI esa TAWA Namaki. Sa kena ngauna mosama italati. Ngalili na wale niko sayali na matamu sa seawo wakanduayani. Rasongo bata mai na bewe kani o sakadivi mai mosato kitaki. Kina bonua esa waga rautaki e na aloma ni weyambaki. Ratuluke wakaundasi ya nanduru talo na edamo. Noi koro levo na wosa na nomu yavo. Kitai levo ndela kando ndao samo. Ngori na nomu koroni wasu. Emosi ilem sama itakali. Nyo kilachia na isema ni bewekani. Isa momo gisanatasi ni kawa itaki. Sareva na mata mali. No mumbula wali ondau veila samaki. Veira kede na nomu itokani. Tauke ni alo ndau kemu saki. Ondau nanumi wolinga e na singa siyambaki. O ariata tonono na o timundina. Dau toko ni kutunga e na vesinga. Velomani ni vengaravi draumara o watakena. Salua kinimbula e na mbongi ke na singa. Wara ni bola me umbaua sikoba manda. Verto na luvemo yalo vinaka. Tomasi Meriani Sulita Miriama. Luke Junior ki andikaveni ondau tataunaka. Ki waisamu AOG o vengaravi kina. Sungu lotu kede ko kadivira. Merandua wata na kena wangadina dina. Ra walisui na alo merakila nandina. Chobe sanayada isa momo mongai nanuma. Na mungone nga kwa susunga. Sota tale ke mbalabu na mbola. Me usukale sutale ki nanongo wanoa. Yabe kemni nando wati umani kena mai bola chobe sa Namuatabu ena nomuni salnika kamburaki na VitiFM. Marugod tiko kin nondaru Serekali na makena mataka venaka ninday. Bola na nomu Serekali. Gay email tak mai viao maria@vitifm.com.fj. Namakatal tinga mai en Facebook page ni VitiFM rawan yun ang girong atal tinga ni kina. Kuning ulit dawa tiko mai na salnika kamburaki na